Hello everyone. Today to first happy Bihu, happy Mago Bihu, happy Domasi, happy Bwrma Bihu to everyone. No time na kita. তো এয়া আজি মই মানে ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছো বহুত দিন হৈছে ঘৰলৈ যোৱা নাই সেইকাৰণে বিহু বুলি ঘৰলৈ যাব ওলাইছো সো সেয়া ভিডিঅ' বনালো এনে ঘৰলৈ যাম বুলি दा जोङो नै फाइनाली न' सफैबाय एया आमी फाइनाली घर आहि पालो एया साहर जगार करिले दा नै सा लोंनायनि थियार खालायदों सा फुदुंबाय इफाले सा बनाय আছে আৰু इफाले गाहरि मांखो আছে इटु बनाम दाउमाबो एवगोन आरो ओरै एम्फौ दङ एम्फौखौबो एवगोन एरि पलु আছে इटु भाजिम आरो इफाले আগতে बौए रान्धि थुइसे मास आरो लाफा खारदि तो बाजिया सिगाङावनो संनानै दोनखादों लाफा ओंख्रि नाजों आरो नै बाबाया जारा माराम फुलनि बिबार बिफां लाबोदोंमोन ओमफ्राय आं जा फसायदों आरोखि ना बेखौ तो यार देउताय आनिছিল ফুলৰ गस इमान धुनिया धुनिया মই বৰ ভাল লাগিছে এইটো দেখি दा आङो नै बेहाय अमा एवनोसै ओमफ्राय याते মই এতিয়া गाहरि फ्राय কৰিম तो नैबे अमा बेदरखौ संबाय बेहाय सामब्राम आरो बानलु गोथां सिगाङावनो हानानै होखादोंमोन ज' होफादों ओमफ्राय दा संख्रि होबाय ओमफ्राय हालदै ओमफ्राय जिरा गुराबो होखानोसै स' या गाहरि मांखটো ৰান্ধিলো ইয়াতে মানে কেঁচা জলকীয়া আৰু পিয়াজ একেলগে কাটি দিছো তাৰপিছত ইয়াতে নিমখ দিলো হালধি গুড়া দিলো আৰু জিৰা গুড়া অলপ দি দিলো दा बेखौ एसे खोबनोसै এতিয়া এইটো অলপ ঢাকনাৰে ঢাকি দিছো আৰু ইফালে ছাগলী মাংসটো আগতে ৰান্ধিছিলো এতিয়া এইটো ৰন্ধাটো হৈ গল दा बे बोरमा बेदर ओंख्रि संनायाबो मोनबाय सिगाङावनो सोंदोंमोन आरो এইটো कुकाराव रान्धिছিলো आरो बेखौ कुकाराव संदोंमोन या এতিয়া धुनिया पाता काटि दिसु दा दुन्दिया बिलाइ एसे होबाय गोथाव मोनजानो थाखाय दा बियो जा गोथाव नुबाय या रन्धाটো হৈ গল বৰ হোৱাতে দেখি আছে दा आं बेहाय बानलु गोजा गुन्दै होबाय এতিয়া মই শুকান ৰঙা জলকীয়া গুড়া দি দিছো আৰু অলপ ঢাকি দিছো दा एसे खोबनानै होबाय এতিয়া মই ইয়াতে নহৰু আৰু আদা আৰু ৰঙা জলকীয়া বাটি থৈছিলো সেইটো দি দিছো दा आं बेहाय सामब्राम गुफुर हाइजें आरो बानलु गोजा देनानै दोननायखौ होबाय दा आङो रिचिं एम्फौ भाजाखौ एवहोनोसै এতিয়া মই ইয়াতে কেৰাহীটো গৰম কৰি থৈছিলো ইয়াতে মই এৰি পলুটো ফ্ৰাই কৰিম এতিয়া মই दा आं बेहाय सामब्राम गोजा आरो बानलु गोथां हानानै दोननायखौ होनोसै এতিয়া মই ইয়াতে পিয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া কাটি থোৱাটো দি দিছো এয়া মই গাহৰি ফ্ৰাই কৰাটো ভালদৰে হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে অলপ পানী দি দিছো এতিয়া মই এইটো ভালদৰে সিজিবলৈ দিম दा आं बे अमा एवनायाव दैखौ एसे होबाय दा आं मोजाङै रुइहोनोसै बेखौ दसे खोबनानै दोनथ'नोसै অলপ ঢাকি থৈ দিছো আৰু ইফালে এৰি পলুটো মই দি দিম दा आं बेहाय एम्फौखौ होनोसै मोजाङै एवनोसै संख्रि हालदि होनानै एवनोसै एया মই एरि पलुत मिथिया মই निमख आरो हालदि দি ভালদৰে ভাজিম এয়া মই দি দিছো নিমখ আৰু হালধি नै आङो एम्फौखौ एवगासिनो दङ एया মই एरि पलुটো फ्राय কৰি আছো আৰু ইফালে গাহৰি মাংস बिथिं अमा बेदर मा खालायनो ओंखायनो एसे बाहेराथिं फैलायबाय आं खामसालिथिं अलप बारेन्दार फाले আহিলো नैबे मानसिया बिग बस नायगासिनो दङ बिग बस आयासै बिग बस बहुत ভাল पायो बिग बस का बड़ा फैन आरो इफाले बाबाया बिबार गायदों बानलुआ जा मोजांनि
बाबे बिराद बिबार गायनो मोजां मोनो आरोखि ना दहाय सिगाङाव देखायदोंमोन आं बिबार लाबोनायखौ दा गायबाय চ' দেউতাই ফুল বহুত ভাল পায় দেউতাই ৰুই দিছে ফুলটো মই আগতে দেখাইছিলোঁ বজাৰৰ পৰা অনা ফুলটো চ' অলপ কেইটামান আছে আৰু কেইটামান ৰুই দিছে তো ফুলটো ইমান ধুনীয়া বিবাৰা মোজাংথাৰ তো দেউতাই ৰুই দিছে ফুলকেইটা বহুত ধুনীয়া হয় ফুলকেইটা दा आं बे एम्फौ भाजायाव दै होनोसै मानोना आङो बेखौ एवनायनि सिगां दैजों रुगोराखैमोन ओंखायनो दा दै होनोसै आरो जुदि रुगोरदोंबा होमबालाय दै होनाङा এয়া মই এৰি পলুত পানী দি দিছোঁ কাৰণ মই এইটো ভাজাৰ আগতে সিদ্ধ কৰা নাছিলোঁ সেইকাৰণে পানী দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে সিদ্ধ কৰি ভাজে তেতিয়াহ'লে পানীটো দিব নালাগে এয়া মই অলপ পানী দি দিছোঁ এसे दै होनानै लाबाय दा आं बेखौ खोबनोसै এতিয়া মই ঢাকি দিছোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে এফালে গাহৰি মাংসটো পানীটো শুকাই গৈছে আৰু অলপ আছে এয়া মোৰ এৰি পলুটোৰ পানীটো শুকাই গ'ল दा आंना बे एम्फौ भाजानि दैयाबो रानबाय आरो एसे एवस्रेमबावनोसै आरो অলপ ভালদৰে ভাজি ল'ম এইটো दा आङो दुन्दिया बिलाइ एसे हानानै होबाय एम्फौ भाजायाव एया মই ধুনীয়া পাত অলপ কাটি দিছোঁ এৰি পলু ফ্ৰাইত বহুত টেষ্টি হয় চ' আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাওক যিসকলে খোৱা নাই বহুত টেষ্টি হয় চ' जोंनिथ' फेभरेटखा बे एम्फौ भाजाया बिराद गोथाव मोनजायो थ' नै अमा बेदर एवनायाबो मोनबाय आंना दैया रानबाय अमानि मेजेमाबो ओंखारबोबाय दा आं बेहाय दुन्दिया एसे हानानै होबाय চ' एया মোৰ গাহৰি ৰন্ধাটো হৈ গ'ল গাহৰি ফ্ৰাই তো গাহৰি পানী দিয়াটো শুকাই গ'ল আৰু এয়া গাহৰি মাংসৰ তেলটো ওলাই আহিল এয়া মোৰ গাহৰি মাংস ভজাটো হৈ গ'ল नै आंखौ गारनानै बयबो सिगां जाजोब्बाय आं दा जानोसै চ' সকলোৱে মোক এৰি খালে আগতে ময়ো খাওঁ এতিয়া চ' আজি ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰিলোঁ তো দিনৰ ভিডিঅ' এसेनोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ভিডিঅ'ৰ লগত मोनफिनगोन আপোনালোকক नेक्स्ट ভিডিঅ'ত লগ পাম চ' টাটা বাই বাই